Kublai pi baro kini kilong ki kubor bam takasngi. Kajing ki berjing pen blok jeng kinongnya kali taksi lokal hanong ba Shillong menaga step khalai tring. Kala wanra kajing ki pait ba banet banwan namar kajing pentrai kam jeng DC ka kong RM kurba IAS ya ka hukum odd even number ya ki kali kamai. Ka sarkar klasim ya kani karai ha kajing lang ki he sarkar high level bala penyat do sembut menteri rang ba ka jela ba kami ikatanat kampo ying polis ba preston tensong ka balawan ni shimbenta da ki he pulit ki he officer ba ka deputy commissioner ka East Khasi Hills. Habay Ukraine ba kinong to kubor hadin kajing lang uba preston ula pentip ba kajing penjari ka kendon na lor kani kajing lang high level klasim ru ikarai ban pensange no ya ka hukum jeng ka deputy commissioner ba pentrai kam ya ka odd even number na ka benta ki kali kamai ki barung syakithan ka Shri Police Bazar Motpran. Kani karai jeng ka sarkar kalami ru hadin makinong nya taksi kamai kile ki pait ba anne ka sngi habaring hakmat ka civil hospital Shillong da ka basange kamai kabalam syaka jingtheng kali ka bajur hasor ki pulit traffic ke East Khasi Hills kilalit bantuklar ya kani ka jingka lenti jogi taksi kamai habarik henry kinongnya akali kila pen triang habadawa ba ka deputy commissioner ka diban wengno ya ka hukum mardor ya kabidai bat ketua order ka bai DCEI dengan kwa ban pentip sepi bangilaya review ngila penkela aga bangi sim bakatu ko order ka bai DCEI hakini kikendiat si kibladet hakini kijaka kilai teli kijaka kini kilai teli kijaka ko mangal kedewaneng piong ya kanika assembly hotel terter shadu ka dahaba Watts Lake Quinton Road ka bami ru shadu sha ka jelul maret nang ta ka urkaliat bat kumju ka polo ya kadukat barok Nisha Banpli Tang Hadu Katway Shiteng Menmin Hadin juga kata Katu koda ka yang biang Bat katu section 144 Kat continue Na kabenta ka jing bit jing biang Na kabenta ka jing sinay Jong kinong ya Hapo ka Shillong City Jongi Barokway Kata ka di kabenta ka ba nilai keren kabing ai ke direction lu sya ki police bat kunju sya ka district association ko bai adin we discuss na kalian jok itu ke association jom kini ki commercial vehicle dan ki taxi association EDC la de khot bat ya kendu bat ki nomor ba ki ru ki ong ba ngin dang ya sangai ang daya jan sibil la blok lut dengan nampak ban mi unless ba ka sarkar kan sim yang rai deh ne haka jingalang ka banglalum mangang ilaya rai ba ya kani ko odo jongka odd even ka be day but ki commercial vehicle lain ki taxi ki local taxi ya kani ru we kept it on hold ngin nempat pentrekam tak haduk ba ka sarkar kan da penbit penbiang da ko moibat